Lakhipuronline puthokjaba September gi tang 15 thangje numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. UPSC na loba Civil Services Examination lising anika kun gi final result lawthokre. Ngarang pangthokiba Assam Cabinet mifamda maruiba warep kayamarum lawkhre. Kasar jila da tongan balup taramapanna September gi tang 29 ki Bharat Ban sagut kadawri. Delhi gi Rohini Court ta thokiba kapna bagi thodokta ahum sire kayamarum asoka pandangkhre. Athwan abon maibu sakhangdaba singna phaduna pukhraga hatok piramagi thodoka sida pendaba phongdoknarakli. Tripura gi Yelam Birojit bu Delhi High Command na amuka Tripura Pradesh Congress ki President oina khankhre amasung Assam da miyo chamri ga sukna taruk ki masada COVID ki anoba case thengnakre. Positive oibagi chang chada 0.taruk oiri. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Union Public Service Commission UPSC na loba Civil Services Examination lising aniga kungi final result tawthokre. Punna candidate chatret ka humbo mathoi khalakre. IIT Bombay gi BTech Subham Kumar na khwaidagi makok thongle aduga Jagrati Assistri amasung Ankita Jena anisuba amasung ahum subada mai pakle. Ahan bagi candidate kun manga gi manungda 12 na nupani aduga 12 na nupini. Ngarang lauthokkiba final result aduda Manipur dagi taruk jawrakle. Makhoi sing adudi Parakhit Thodam rank humpu, Waikhom Nadia rank chamaga marfu, Haigruzam Prasenjit rank chamnga humbutra nipan, Khetrimayum DP Chanu rank chatruka kunmathoi, Hatchingoi Haukip rank chatruka humbutra humdoi aduga Laurembam Nelson rank chatret ka yankhai taretni. Assam Cabinet mifam gi ngarang laukiba maruiba warep singi manungda Rajya asigi model school yengsina nabagi tamak Kendriya Bidyalay Sangathan gi mawongda Adarsh Bidyalay Sangathan linkhallagani. Sangathan asigi Mukhyamantri na chairman aduga Mahimasingi Mantri na vice chairman oigani. Constituency khudingmakta model school amamam sulairagani. Chahi khudingi oina Lokapriya Gopinath Bordolai mana piragani. Rajya asigi khwaidagi wangba mana Assam Ratnabu Osom Vaibhav haina mingtholagani aduga Assam Bhushan buna Osom Saurabh aduga Assam Sri buna Osom Gaurav haina mingtholagani. APDCL na hojik rajya sida thengnariba mai gi pibamda low voltage ki awaba mayoknariba si koknanabagi tongan mafam singda high voltage transformer lising ani chatruka humbutra mari haplagani. Line of duty da sahid oiba army natraga Central Armed Police Force singda Lupa lakh kundagina lupa lakh yankai phawba ex gratia piragani. Masiga manaba thodok singda sahid oikiba police personnel home guard natraga BDP volunteer singdasu hairiba senpam asi piragani hairi. Lagliba September gi tang 29 ta laibak sinba thungna pangthokadawriba Kisan Morcha gi Bharat Ban asiga mari leinana Kasar jila da ban asibu mapung phana pangthokpa ngamnanaba tongan ba lup 18 gi apunba mihut kangbo bana Silchar da ngarang paumi singda makoina changsin gadawriba khongjang asigi matangda sukaina paudamkhre. Maruaina kendra gi farm law ahum gi mayokta ban asi chathagadawribani. মূলত তিনটি কৃষি আইন কৃষক বিরোধী কৃষি আইন যার মধ্যে এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট যেটা জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির জন্য মূলত দায়ী যেটা কন্ট্রোলে ছিল সেটা তুলে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে শ্রমিকদের যে আইনি অধিকার যেটা 200 বছর 300 বছরের লড়াইয়ের ফলে আদায় করা হয়েছিল সেটাকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করা হয়েছে। Delhi gi Rohini Court ta thokiba nongmai kapnabagi thodokta ahum sire kayamarum asoka panangkhre. Thodok asida maming leraba gangster Jitendra Gogi amasung atopa gangster ani amaga sire. Ngarang nungtil Jitendra Gogi bu court ta hearing ge numit thoktuna North Delhi gi Rohini Court complex ta lakhibani. Thodok kayamarum da chenaba Gogi Tihar jail da mamang chahidagi leirakhibani. Mahangna court complex aduda changlakpada hanadagi complex manungda lawyer gi phizol da changlaktuna leiraba miyoi anina Gogi tamna nongmai kapada thodokphamda Jitendra Gogi sikhi aduga mafam aduda leiramba security gi miyoi singna handuna nongmai kapada ukil gi phizol setuna changlakhiba Tillu gang gi miyoi ani adusu thodokphamda sikhibani hairi. Tillu amasung Gogi hairiba gang ani asigi marakta matam kaya gi mamangdagi Delhi da thodok kaya rak thokhrabani. Gang ani ki luchingba ani asi hanagi college ki marup nisu hairi.
हौखिबा सेप्टेम्बर की तांग 12 दा जालियांगरोंग बौदी आसाम मणिपुर नागालैंड की हानगी प्रेसिडेंट अदुगा हौजिकना एडवाइजर ओइरिबा आथुआन अबोनमैबो तमेंगलोंगदगी सखंगदबा सिंगना फादुना पुखरगा हातोक पिरमगी थौदोक अदु मणिपुर की मियामना तराइना लौफम थोकते हाइरदुना मिहाद अदुबो ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF पोइरई लेमरोल मैरापाइबी अपुनबा मणिपुर अमदी ऑल मणिपुर वुमेन्स वॉलंटरी एसोसिएशन ना अवांगबा थाकता कंडेम तवी अमदी मरा लेबसिंग फाननबा होनबदा मियामना चंगसिलकपा खोंजंगसिंगदा मतेंग पांगनी हाइबा वाफम लुकी अपुनबा प्रेस जेरोल अमदा फोंदोरगली मणिपुर लेंगांगना लैजबी पांगल सिजनदुना मिहादपसिंग फादुना मतिक चाबा चैराक पीगदबनी खुदकी ओइना मिहादपसिंग अदु फाबा ngamdragasu मिहाद अदु कना कनाना नत्रगा करम्बा लुपना चथबनो हाइबदु यामना मरिक चुमना मियामदा माउथोकफम थोगी हाइना जेरोल असिदा मखाताना फोंदोरगली नुमित निनी खक्तगी ओइबा त्रिपुरा विधानसभा की 10 सेशन अरांग सेप्टेम्बर की तांग 12 हौदोखरे जितेन सरकार ने स्पीकर की फम थादोकपदगी अनौब स्पीकर ओइना खल्लबा रतन चक्रवर्ती की ममिंग लाउथोखिबगा लोइनना चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव डेप्यूटी CM जिष्णु देव वर्मा रेवेन्यू मिनिस्टर NC देव वर्मा ना चिंगबा मियोइसिंगना महाकपु तरामना ओखी अमसुंग स्पीकर की फमबम तमना थिंदोकपिखि सेशन हौगलकपदा ऑपोजिशन लेजिस्लेचर की माइकेदगी राज्य असिदा लॉ एंड ऑर्डर हंथरकपगी वाकलदुना हाउस की मपाल थोकनखि मपान मणिपुर दा राजनीति की लमदा थोदोक हिंदोंगना मयामना मसक खंगलबा त्रिपुरा की मैतै मचा येलम बिरोजित सिंह बो दिल्ली की हाई कमान अमुक हन्ना त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे हंदकी असिगा थारगा महाक अहुमरक सुबो ओइना प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइबनी अदुगा लोइनना महाक चही 13 रोम यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट की फमसु पाइरमे पनबयाई येलाम बिरोजित मंगारक MLA ओइना काखी अदुगा कैबिनेट थाक की मिनिस्टर सु ओइरमी मापान मणिपुर दा मणिपुरी मचा अमना मंगारक MLA ओइबसी पुवारी दा हेंदोक थुइदोकपा थौदोक अमा ओइना लैहौरगनी आसाम दंगरांग मियो चमरीगा सुबना तरुक की मसादा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.3 ओइरी आसाम दंगरांग मियो 8 लाइचर असिना लैखिदबगा लोइनना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग 5,953 सुख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसिंग थोकपा पाव मतुंगिना मियो 930 गी मसादा ngarang COVID-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे लाइचर असिना ngarang मियो 5 लैखिदबगा लोइनना लैखिदबगी अपुनबा मसिंग 1,990 सुख्रे अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना UPSC ना लौबा सिविल सर्विसेस एग्जामिनेशन 2020 की फाइनल रिजल्ट आउथोखरे ngarang pangthokiba Assam cabinet mifamda maroiba warep kayamarom lौखरे कासार जिला दा तोंगान तोंगान बलुप 13 सेप्टेम्बर की तांग 29 की भारत बन सगुट कदौरी दिल्ली की रोहिणी कोर्ट थोकिबा कापनबगी थौदोकता अहुम सिरे कयामरोम अशोकपन रंगख्रे आथवान अबोनमैबो सखंगदबा सिंगना फादुना पुखरगा हातोक पिरमबगी थौदोक असिदा पेंदबा फोंदोकनरगली त्रिपुरा की येलाम बिरोजित बो दिल्ली हाई कमान अमुखना त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस की प्रेसिडेंट ओइना खनख्रे अमसुंग आसाम दमियो चमरीगा सुकना तरुक की मसादा कोविड की अनौबा केस थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.3 ओइरी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।